esta vila, e non mal sul petto. Ja sam bija u Trstu, piazza di Goldoni, ona mi je dajala eno pez bomboni. Eno pez bomboni. Ja sam bija u Trstu, piazza delle Erbe, mi sono innamorato in 100.000 serve, 100.000 serve. Ona mi je dejala sam bel ragazzo, ona mi je stavila eno man sul braccio, eno man sul braccio. Ona mi je dejala sam bel maretto, ona mi je stavila eno man sul petto. Ona neće pit kafe, ona cicolato, ona pensa sempre sta, da sam šol deklato, da sam šol deklato, da sam šol deklato. Ja. Oj, oczka koni, koniczka owa, stare panie patrzy, Šimena, i dreja, dreja,
lepa. Hvala lepa. Najmlajši je rekel še. Še po. Rekel še.
lepe, ene od dol, ene od gor, tako da res To je bravo namen. še enkrat. Medkulturni dialog. Aha, vraća se. Ti dur, ne? Ja. Nekaj, prosim. Moja. Soba majhna lepa, šopek rož. Bela okna so zastrta, dan je noč. Čudovito, kakor sanjen je telo. Bežne tihe kot nasmeh. Svet vsakdanji se potaplja v molk megle. Vedno znova tisoč majhnih nežnosti. Vraća se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jada ptic znova zaživi. Vraća se pomlad, a ljubezen ne. Rabijo svoj svet. Jada ptic znova zaživi. Vraća se pomlad, a ljubezen ne. V srcu si ves mlad in rabijo svoj svet. V srcu si rabijo svoj svet.
še konec, imamo še eno, ampak pred to zadnjo bi radi pač še malo se predstavili, povedali, torej Gypsy Sextet Gimnazije Celje Center je ena izmed najmlajših glasbenih zasedb. Poleg vseh 9 glasbenih sestavov, ki pri nas sodelujejo, sicer so začeli kot kvintet, v tem šolskem letu pa so tudi mene zraven povabili, da lahko s Taboniku zraven. In sem zelo vesel, ker je to meni za dušo, tudi za ustvarjanje. Sicer pa je mentor te zasedbe kolega profesor Sašo Šonc, ki je tudi napisal vse aranžmaje, kar se danes
zelo vesela, da lahko na teh glasbenih ustvarjanjih sodelujeva, se krasno dopolnjujeva in tudi v Piranu sva danes drugič skupaj, tak je že bil lansko leto skupaj z mano, ker letos niso maturantke še mogle se sestaviti za ta čas, evo smo zdaj tole mobilno, majhno zasedbo pripeljali in smo toliko bolj veseli za vse naše dijake. Torej, še ena posebnost te male zasedbe je, da jo poleg Saša tukaj na kontrabasu Manca Maslo. Bravo, Manca! Je tudi dijakinja iz mojega razreda, pa potem na kitari Nika Kačičnik. No in ta druga posebnost je, da zasedbo dopolnjujejo trije Davidi. Tukaj je David Marinšek, violina. In pa na klarinetu in pa solo vokal David Polanc. Kot ste slišali, imamo tak zelo raznolik repertoar, malo mešano na žaru, sicer pa radi ustvarjamo tudi v medkulturnem dialogu, tako da bomo še zdaj tudi v tem smislu zaključili naš nastop. Hvala lepa, zdaj pa še zaigramo. Na harmoniki seveda, če kdo ne ve, David Prežnik. Bravo, David! Profesor David Prežnik.
salon, le saliese madure, le saliese madure. Cara mamma vari demme che se justa la stagion, le saliese madure che cavel marise bon. Figlia mia, lascia andare il tuo pensier, che la donna maridata, che la donna maridata. Figlia mia, lascia andare il tuo pensier, che la donna maridata la sei sempre prigionier. El Maria, l'osteria solo bevi e mangiar, e la donna poveretta, e la donna poveretta. El Maria, l'osteria solo bevi e mangiar, e la donna poveretta con i fiori a vacillar. Dali bombo, lasciano vizzonari che, dali bombo, lasciano vizzicari che. Stari bravi mezza brata, ci lo vieni questa andare. Stari bravi mezza brata, ci lo vieni questa andare. Dali bombo, lasciano vizi pasta slar. Dali bombo, lasciano vizi pasta slar. Dali bombo, cari greusi, li bombo poštenier. Dario bombo, lasciano vizzo na uscire. Lasciano vizzo camero, staro babbo, ujamo, lasciano vizzo camero. Dario bombo, lasciano vizzo camero. Dario bombo, lasciano vizzo camero. Dali bombo cari